Sometimes banika abazali imali benibona even namhlanje batyamazimba Sunday school makumele kunikele uSunday school akanamali yakunikela. So ngesblame abazali Sunday school niphulaphule nilalele ndithi sithetha nani. Kuhle ukuthi ninikele ebandleni. Amen. Kuhle ukuthi ninikele ebandleni. Kumele nikwazi nokukhuzana ukuthi njengoba udla ama-chips nje offense uyisile na yamuniyela. Uyisile na. Amen. Ndiyathemba ke kuyezwakala nathi ke bazalwane abadala. Kuhle ukuthi masuka emakhaya ekseni sinqume ukuthi sizakwazi ukuthi sinikele ngamalini. Singalindi mina ukuthi ngizogibela phezulu etafile ngosabise ngoMalaki 3 ndithi uqalekisiwe phumana apha. Amen. No, ivangeli ukudluse sekhaya wena awudingi ukudliwa yipreacher, udinga udliwa uthando luka Jesu. Ndilo thando luqhubha ukuthi unqume ukuthi hayi namhlanje ngizokwazi ukuthi ndinikele nge-R10. Ufike esontweni uyidlulisa i-R10 ezumnikelo. Amen bazalwane. Amen. Andithi ke i-R10 umnikelo umzekelo. Khona bangazuza esontweni because uthi ne-R5. Umfundisi wayibeka ngokusoba ethi R10 hayi bazawunikela ngokwamandla onawo. uThixo wazibona inhliziyo zethu, uyawazi futhi amandla ethu kuba siwanikwa nguye. Amen. Ngokusokelo sizobheka kafuthane namhlanje isifundo sokuhlangana kwabazalwane. Akhona ingoma ethi Nkosi sihla angeke uyo indlu yakho iza nawe sesiyene kahle ndiyasola ukuthi isiXhosa sithi ebusweni bakho. Sisixhosa kusosula isiZulu masithi embusweni, umbuso nobuso akufani. Ilandelele ukuthi yiza nawe ichaza as symbol of presence kaThixo. Amen. But ke iyaphazama kancane kunendlu apho kuhlangana ibandla. Asekho indlu esithi ngokuyindlu yenkosi ngendlela yokuthi itempile yenkosi ufumaneka lapha uThixo. Xa singasuka ngosiyokhonza le ngaphesheya akasekho simshiya uThixo. No, indlu ngoku yindlu apho kuhlangana ibandla. Kumele siyiqonde lemsoyibhekana namhlanje. Siyavala ke iseries ebesiyenze ukudumisa esiqalileyo kuqala unyaka sibheka even indlela ezingezizo zokudumisa uThixo. Sibheke uAbela ebulawela ukudumisa uThixo mfowabo uKhayini. Esibonaniselwa kuyindlela ukudumisa uThixo le engenakholo futhi engenzi kahle, engaphili kahle, izenzo zayo ezimbi. Sadlula sabheka futhi nakuyo inkosi uAza eyathi nxa uthi inkosi yazisola ukuthi seyinegunya yona usengayongena etempileni yenza imisebenzi bekumele yenziwa ngabapristi. iBhayibheli yasibonisa ukuthi waba nochoko, luchoko ileprosi. Waba mulepere, waba neleprosi up until ayofa inkosi uAza. Saye nakuTestament entsha sibheka abanye abazalwane ebebehluleke ukuthi siyafuna ukuvela kahle ongathi nathi sinobubele kodwa sifuna ukulahlekelwa yinto bekumele siyayinikela ukuze sibe nobubele okanye siveze ububele bethu ukuze sizibhalanse izinto zombini sizopretenda sibe ngathi sinobubele singenabo, sibe ngathi sinothando singenalo. And siyayithola uThixo uthi wababulala incwadi yezenzo chapter 5 Ananias noSafira. Sizobheka ke futhi ukuthi nangona zoyikisa zonke lezi zinto kodwa indumiso kwabantwana bakaThixo abahlanguliweyo, abahlengiweyo, babalubulitswe ngali kamadi ya Jesu. Amen. Bawo ba amhethi tupulo ya Jesu.
kulaba umelanga ukuthi beza nje ngokwesaba. Sayibheka incwadi yamaHebhere ukuthi no, thina sizanga kwintaba eyoyikisayo apho bekuthiwa even isilwanyana masingasondeli ezinyaweni zentaba. Letha lona umuntu bekukuthuthumela kulizulu, kubumnyama, kukududuma kwezulu, bekukuthuthumela. Athi umbhalo wamaHebhere chapter 12, thina sizanga lapho. Koko size kwintaba uSiyoni, size apho umhlangano wengilosi ezingabalekiyo, sidle umhlangano wemimoya yabalungileyo evusiweyo ehleli kubukhona bukaThixo ezulwini. Size kwigazi likaAbhele elikhuluma okwedlula igazi likaJesu likhuluma okwedlula kunelikaAbhele. Alikhulumi impindiselo kodwa likhuluma uxolelo lwezono. Alikhulumi nje ukuthi ubulungisa kuphela kodwa likhuluma inceba, igazi likaJesu. Alimangaleli uKhayini kuphela kodwa liyammema uKhayini ukuthi angaphenduka kuhlanjwe izono zakhe. Amen. Sabheka ke indlela ezininzi zokuthi iBhayibheli sifundisa kanjani ngokuthi kushuma umhlangano mabehlangana bedumisa uThixo. Safunda ukuthi kumele kushumayele ilizwi, kumele kufundwe ilizwi, kumele kukhuleke ilizwi, kumele kuculwe ilizwi, kumele kubonakaliswe ilizwi kwinto ezifana nokuthi kubhaptizwa okubonakala ilizwi apho lithi uba umuntu omtsha omdala uyangcwatywa uvuke omtsha in a newness of life. Bonase isidlo apho bonakalisela ukuthi kukhona umzimba okwanikelwa ngamnqamlezweni ukuthi thina samkele kwisivumelwano esitsha silikaninse usaJesu sesitsha. Amen. Zonke lezi zinto bezisibonasela ukuthi ukudumisa uThixo yena akufunayo nakwamkelayo kunjani. Bazalwane, uThixo incwadi yeJohn chapter 4 uyiveza ngokusobala ukuthi uyalangazelela abadumisi abathile. Kunohlobo labadumisi uThixo abalangazelelayo. Ithi iBhayibheli yi-seeks after particular types of worshipers. Banjani abo babamdumisa ngani into ezimbili bazalwane? Iqiniso nangomoya. Those abamdumisa ngeqiniso nomoya, these are the types abalangazelayo uThixo, abamdumisa kanjalo. Abangasamgijimele eJerusalem or bagijimele eSamaria kodwa bamdumisa anywhere ngeqiniso nangomoya. Amen. Sizobheka ke namhlanje umhlangano wabantwana abangcwele kusuku lwenkosi. Amen. Umhlangano wabangcwele kusuku lwenkosi. Bahlangana nini? Xa behlangene benzani abantwana benkosi? Okanye kubaluleke kangakanani ukuhlangana? Ibalulekile lento because benayixesha kwiCovid. Apho kwiCovid bekukhona umthetho ebethi mangahlangani. Yaqala kwaba namabandla angena online. Online ngachaza ukuthi ubuyibukele efonini okanye uyibukela kwi-laptop uzihlalele endlini. Yavama ke lonto ithe noba seyisuswa imithetho leyo sekuthiwa kuvumeleke ukuthi bahlangane. Kwakhona ilishwa ukuthi abanye bathi mina ndiprefera nje vele leya online. Leyo kuyohlangana no sabelo no katleko no offense no sinethemba iyandisokolisa. Mina ndiprefera lena. Abanye of course beprefera ukuthi andisafuna ukutravela vele ndiyonqina into yokugeza Sunday kanti lena ngavula ifoni ndikhonze ndiqede ngingagezanga nokugeza. Amen. Ndikwipijama zami ndiziphuzela ikhofi ndizilalele kwi-couch iphelile indaba esonto. Omnye akafuni vele nokuthi uyazi makuphuya isonto abazabe kubuza ukuthi unjani. Andiyifuni yonke lento i-toxic kuma. Amen. Mina ndifuna nje just give me the word iphelele lapha indaba. Sikwixesha apho iyavama into enjalo apha abantu abasayifuni ukuhlanganyela. Baleke ukuthi sibheke masibheka indumiso into yokuhlanganyela ukuthi kubaluleke kangakanani na. Amen. Sisayiqala kodwa ndiyathanda ukuthi imagine ezininzi department esinazo apha eSouth Africa, political department or government. Abaninzi baphansi kwazo. Siyathola benefit ezithile phansi kwazo. Mawuthola igrant khona idepartment eninceda ngaloko. Amen. Yama social grants ubhengu phansi kweDepartment of Education zininzi. Kodwa ndiyathanda to imagine if bekuthiwa kuna department A1. Le department apho umuntu ophule olimele inhliziyo ayakhona.
umuntu olahlekelwe ngumuntu ova ubuhlungu ngenxa yokuthi ulahle umuntu ebemthanda ayakhona. Umuntu odidekileyo kumele athathe isigqibo ezibalulekileyo ngempilo ayakhona. Apho umama ongaziyo ukuthi lo mntwana ngamkhulisa njani ayakhona. Apho lahlelwe lithembo secinga ukuzibopha ngentambo atye ipilisi azibulale aya kuyo le department. Apho umuntu axabana nefamily, apho umuntu imitshato apho mayizofa baya kule department. Abanye abaxakwa babazali baya kule department. Abanye imisebenzini zistress, i-depression, i-anxiety baya kule department. Abakhalayo baya kule department. Abavuyayo baya kule department. Kwi-department apho if ufuna ukucelebrate ufuna ukuthokoza nokujabula uya kule department. If ufuna ithemba ubona ithemba liyafadalala uya kule department. If ubufuna usizo for ingqondo ukuthi ucinga izinto kakuhle uya kule department. If ufuna usizo kwimizwa yenhliziyo yakho ubufuna ukusizakala kwimizwa yakho uya kule department. If ubuhlaselwa inzondo ngumona ukhohlakala ukuphakama ukuzicingela ubuya kule department. If ubuthi mawufika kule department ufike ugqirha wakhona uthole umuntu operfect, umuntu ongadidwa sisigulu. Uthi ufika nalena ungamcaciseli nama symptoms abese kunika ichiza okanye pheku okanye imedicine elungele isigulu sakho. Awudinga ukumcacisela akafundi imedical history yakho kokhadi oza nalo umdoctor oya kuye uyayazi history yakho. Uyayazi history yabazali bakho, uyayazi ukuthi ukhule kanjani, uyayazi ukuthi zeziphi izigulo ezingakuhlasela. Therefore lo gqirha ukunika ipilisi ekufaneleyo. If ukhona i-department engekho sigulo singelaphekiyo kuyo, xa ufika kuyo akafika athi une-cancer wena andikwazi ukukunceda kodwa efike kwelaphe inhliziyo. If kune-department bazalwane othi mawuphuma kuyo ungena uqumbile uphume uvuya, ungena unokuxokozela uphume unokuthula, ungena ubuthakathaka uphume unamandla. If kune-department ethi xa uphuma kuyo uphume sekuhlomisile, sekuhlomisele izikhali. If wena udinga izikhali zokuthi ulwe nothabo olukanje ukuthi uyazithola ezo zikhali. If izikhali zakho ziphansi kwamanzi, le department ikunika isuti engena phansi kwamanzi. If izikhalo zakho zisendle ezizilwanyana leendle, le department ikunika izikhali ezilungele lezo zitha lezo. If nengxaki amagundwane ikunika i-retex. If nengxaki yomakhelwane ikunika ukuthula nokubuyiselana nomakhelwane. If bekuthiwa kune-department enjalo, ugqirha wakhona akaphelelanga nje kuphela kulwazi, but uyakhathalela, uyazikhathalela ama-patients wakhe. Uwakhathalela bengekezi, abakhathalela sebehambile. Ubakhathalela bengakhuluma azi ingxaki yabo. If lo gqirha lo akabakhathele nje kuphela kodwa unamandla lo gqirha futhi wazi konke. If besino department enjalo ibingase simanga sezimanga ukuthi singayi kuyo. Nje iBhayibheli sibonisa ukusobala ukuthi khona, amen. Yeah. Ibandla xa lihlangene liyi-department enjalo. Liyi-department enjalo ibandla kubazalwane. Ithi ibandla lifana nayo indlu equkethe konke abakudingayo abazalwane. Ibandla lifana nabazalwane othi mebuthaka mesiya kuye bemhlanganweni aphume senamandla amatsha. Aphume senenceba ezintsha zikaThixo ethi iBhayibheli zintsha usuku nosuku. Udidekile omnye uthi meyile wohlangana aphume sekusobala ukuthi kumele enze njani. Omnye inhliziyo iyafadalala ufuna ukuncama ufuna ukuzibulala uphuma sesithi hayi ngiyazibulala njani nansi into kumele ndiyiphilele, amen, ekuthole kumhlangano. Ngiyathanda ukuthi bazalwane ukuhlangana siza kwinto njalo. Ugqirha wethu nguJesu, kugqirha lona osaziyo ukwedlula thina. uDavid udathi incwadi yamaHubo 139 athi wazi amazwi ami phambi kokuthi ndiwathethe, wazi ukusukuma kwami, wazi ukuhlala kwami, wazi konke ngami phambi kokuba ndivele kwisibeleko sikamama jongani ebesendazi uThixo.
nali igugu labazalwane. Amen. Bazalwane, funa sibheke ukubaluleka kokuhlangana kwabazalwane. Ukubaluleka kokuhlangana kwabazalwane. Ibheke incwadi yezenzo sahluko 20, which means Diketso chapter 20. So bheke ama-passage amaningi bazalwane, ubhale phansi ukuze sibonisane ngayo le ndaba. Acts chapter 20. So funda from verse 7 siyoma ku verse 12. Acts chapter 20. Asizubande ngethemba intshumayelo izobheka nje ngafuthana. Bekubende kakhulu nxa uthi vele ngokuba lapha namhlanje I'm preaching to the choir. Ichoir qha engazi ukuthi why lapha sometimes namhlanje. But ukuba lapha yachaza sokwamkela ukuthi siyahlangana singabazalwane. Kwathi ke uverse 7 ka Ezenzo chapter 20, kwathi ngosuku lokuqala lweveki sibuthanele ukuba sihlephule isinkwa. uPawule lokhu eshumayela lokho kwaze kwaba phakathi kwamabili, ngoba wayehlose ukuhamba ngakusasa. Kwakukhona izibane eziningi endlini ephezulu lapho sasibuthene khona. Insizwa ethile igama layo lingu-Yuthikusi yayihleli efastileni, yazunywa ngobuthongo obunzima. Ngokuba uPawule wayeshumayela isikhathi eside. Bazalwane, uPawule wayeshumayela isikhathi eside. Ningandilwisi manje shumayela 2 hours. Ningandilwisi. Amen bazalwane. Wayeshumayela isikhathi eside. Seyehlule ngobuthongo, yawa isuka esitezi sesithathu, yathathwa isifile. Kepha uPawule wehla walala phezukwayo, wayisingatha wathi, ningakhathazeki ngoba umphefumulo wayo usekhona kuyo. Esenyukele phezulu, wahlephula isinkwa, wadla, ngokuba wakhuluma nabo isikhathi eside kwaze kwasa. All night preaching. Amen bazalwane. Wayesehamba, base bemletha umfana ephilile, baduduzeka kakhulu. Ndifuna uqaphele mayiqala pha eqaleni bazalwane. Ithi kwathi ngosuku lokuqala lweveki. Loluphi usuku lokuqala lweveki bazalwane? iSunday. Babe bebuthene. Ngamanye amazwi babehlangene kusuku lokuqala lweveki. Ibalulekile loo nto because ebengumJuda umpostoli uPawulu. EbengumJuda and ngokwesiJuda bekumele bahlangana koluphi usuku? Kwele 7 olesixhenxe, Saturday, iSabatha. Amen bazalwane. Iyamangazi lo mJuda lona why bebehlangene ngesonto. Kodwa kumelanga uyasimangaza bazalwane because ivamile kwiBhayibheli. Ku1 Corinthians 16 verse 2 ibheke nayo xa iyalela ngomnikelo ozoqokolelwa for ibandla eliseJerusalem umpostoli. Incwadi ya1 Corinthians 16 verse 2 ithi ngosuku lokuqala lweveki akube yilona lo azibekele aqongelele aza kunikela ngakho njengokuphumelela kwakhe, ukuze kuthi lapho ngifika kungabima kuqalwa kuqoqwa umnikelo. Amen. In other words, nawo lo mnikelo uqokelele mase nihlangene nini? Ngecawe. Ngamanye amazwi bazalwane, ibandla abapostoli ebebelandela uJesu sibabona ngokusobala ukuthi xa bethetha ngomhlangano bahlangana ngecawe usuku lokuqala evekini. Why beyitshintshile? Why yatshintsha? Walikhona into eyenzekileyo sezimanga enze ukuthi itshintshe le ndaba. Obheka ama-passages amaninzi nyapha kuJohn 20 verse 1. Khona into eyenzekileyo ukuthi ngecawe kungabi lusuku nje olufanayo.
Ayikumangazi wena ukuthi ilizwe nelizwe apha emhlabeni uhlangene namhlanje ngecawa. Nansi uJohane u20 verse 1. iBhayibheli yakho uzoyiphekuza. Ithi kwathi ngosuku lokuqala evekini, kwathi ngecawe, Sontaha, first day of the week, uMaria Magdalene wafika ethuneni ekuseni kusemnyama, wabona itshe lisusiwe emnyango wethuna. Ngakho ke wagijima waya kuSimoni Petro nakulowo mfundi uJesu ayemthanda, wathi kubo, bayithathile inkosi ethuneni, asazi lapho bayibeke khona. Amen. Ungayibheka ifina kuMark 16 uverse 2. Mark 16 verse 2, kukhona isimanga sezimanga esenzekileyo ngolusuku. Mark 16 verse 2 wakhona ufunda ngohlobo. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweveki bafika ethuneni ekuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bethi, ngubani oyakusiqongqela itshe lisuke emnyango wethuna na? Kwathi labo bebheka babona ukuthi itshe liginqiwe ngokuba lalikhulu kakhulu. Kuthe sebengena ethuneni babona insizwa ihlezi ngawosokunene yembethe ingubo emhlophe bethuka. Kepha yathi kubo, ningethuki, nifuna uJesu waseNazaretha obethelwe esiphambanweni. Uvukile. Amen. Uvukile uJesu. Kakho ke akakho lapha. Bonani nansi indawo lapho bambeke khona, bambheke khona. Amen. Singaya ku Luke 24 verse 1. Same thing ngokusobala. Abavangeli basibonisa ngokusobala ukuthi kuye kwakhona into ebalulekileyo usuku lokuqala evekini. Luke 24 uverse uqala naye uthi, kepha ngosuku lokuqala lweveki kusantwela ezantsi bafika ethuneni bephethe amakha abebewalungisile. Bona bathi bazomqaba uYesu ngezispices icorpse yakhe. Amen. Bafica itshe liginqiwe ethuneni. Kuthe sebengenile bangasithola isidumbu senkosi uJesu. Kwathi besakhathazekile yilokho babona nanku amadoda amabili emi eduze kwabo egqoke izingubo ezicwebezelayo. Besaba base bekhothama phathi bathi mbo ngobuso phansi. Ayesithi kubo, nimfunelani ophilayo kwabafileyo? Akekho apha, uvukile. Amen. Kungako besicula bazalwane mayiqala sithi ithuna se linqotshiwe uJesu wabuya phila. Ngamanye amazwi into yokuqala after siphambano sayibonayo ukuthi kusuku lokuqala evekini uJesu wavuka. Amen. Ukuvuka kwaJesu bekuhlukanisa ihistory yonke. Ukuvuka kwaJesu bekusisiqalo sesivumelano esitsha. Ukuvuka kwaJesu bekusisiqalo sebandla ukuthi uJesu uzothenga ibandla, inhlawulo yakhe yamkelo nguThixo. If isabatha lokuqala kwincwadi yaGenesis chapter 2, hayi elikaMoses, kodwa lokuqala after uThixo enze umhlaba after 6 days, ngosuku lwesixhenxe waphumula. Ife lokuqala ebephumula kwindalo, nali elinye ke ngoku uJesu naye uzodala kabusha. 2 Corinthians 5:17 uthi sizidalwa ezintsha. Amen. Bazalwane, sihlangana ngalo olusuku langecawe ngenxa yokuthi kukhona into eyenzekayo. Amen. Kukhona isimanga sezimanga esenzekayo. And uhlukile ukuvuka kwaJesu, even nokuvuka kwaLazaro, even nokuvuka kwalensizwa siyibuka lapha namhlanje. Kuhlukile ukuvuka kwakhe. Number 1, kuhluke ngenxa yokuthi ukufa kwakhe kuhlukile. Ukufa kwaJesu bekungafaniswa nabantu. uJesu akafelanga sono sakhe. Thina sonke sifayo sifa sinesono. Amen. uJesu ufele izono zabantu. Ukufa kwethu asifi samkela ingqombo kaThixo. uJesu ufe amkela ulaka loNkulunkulu on our behalf. Kungako le ngombe siyifunda ithi xa ebengezanga umkhulu wethu, xa engafelanga amatyala ethu, ngesiba sithwala ukubetha kwethu neziqalekiso zikaThixo wethu.
uJesu bazalwane ukufa kwakhe kuhlukile. It's not just ukuthi ububi okufa kwakhe amaJuda waza khohlakele ambethelela. NguThixo uqobo owathweza uJesu ityala lethu. Ubuhlungu bokufa kwaJesu, it was that ebehlawula ityala lethu. Ungayincwadi 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ithi uThixo wamenza lo obengenasono ukuthi yena abesisono ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. Ngamanye amazwi azalwane, uvuko lubalekile ngenxa yokuthi ukufa kwaJesu kubalekile. Umpostoli uPetro udathi meshumi lencwadi yezenzo athi heyibo uDavide wayebhalile ukuthi ngeke amdedele lona owakhe umzimba wakhe abone ukubola. Kodwa zothi uPetro mechallenge amaJuda, uDavide siyalazi ingcwaba lakhe wabola mos. Azothi umpostoli kwakuthethwa ngoJesu. uJesu bengeke ithuna limgcine kwayena. Kuba uJesu akafelanga isono sakhe. Kuthiwa iBhayibhile umvuzo wesono ukufa. uJesu uvuziswe ngokufa engenasono. Almost as if nalo after 3 days ingcwaba lamangala ukuthi ndibaginye baninzi ukusuka kuAbhele oqala ukuthi ndimginya apha engcwabeni, kodwa wayenesono uAbhele. uAdam ndimginye wayenesono, uSeth uKhayini wayenesono. Ndiginye inkosi mna ezinkulu, kodwa khona into ibinye ibivamile kuba wonke bebenesono. uDavide ndimginyile ebenesono. Zonke nabaprofeti abakhulu bebenesono. Bendiqala ngci ingcwaba belingasho uginya lo ongenasono. Mhlawumbe ingcwaba if bekuthiwa leyathetha bezomangala njengoJohn the Baptist. uJesu meyobhaptizwa nguJohn the Baptist ukuthi uJohn the Baptist uthi hayi anizobhaptiza wena, mina ngifanele ukubhaptizwa nguwe Yesu. Isimanga sesimanga saJohn the Baptist sebhaptiza abapriest abakhulu abahloniphekileyo, wabaxoxa mabaphenduke. Makuza lena imvana uthi uJohn the Baptist no soze mina ndikubhaptiza. Mhlawumbe nethuna alikhaha luthi ayingeke ananalungelo anagunya lokugcina wena. Amandla okufa sisono. Ngisho njalo umpostoli uPaul 1 Corinthians 15. Sifa ngenxa yesono. uRomans chapter 5 ibeka ngosobala ukuthi ngandodanye kwathi ngenxa yobona kwayo isiphambeko sayo kwavama ukufa kuluntu lonke. Asihlukani lezi zinto isono nokufa, kodwa sibona lona ongonanga naye sifa into echaza ukuthi wefela abanye. Amen. So bazalwane, sihlangana ngalo olusuku lwecawe ngenxa yokuthi inkosi yethu yavuka ngecawe. Akuyiyo nje into yePasika kuphela apha amabandla kuvuka ekuseni ngentathakusa bamemeze ngumkhubo wemhle kona. Babe benza just ngePasika kuphela incane. Bathi uvukile, amen. Benziwe eZiyoni phebe likhonza khona. Utsuwile murele. That was good. It's a celebration ukuvuka kwaJesu. Ibandla liqalwa ngecelebration. If isabatha lokuqala belikhumbula uThixo ezumdali, elesibini eli ukuthi sikhonza ngeSunday sikhumbula uThixo ezumsindisi. If uThixo usidalile kumfanekiso wakhe wadala nako konke oku, lapha sikhumbula umsindisi ukuthi uThixo usihlangulile ezonweni zethu. Sunday should be a celebration. Should be a remembrance. Usuku lwangecawa. Kangoba bazalwane, bekumele ukuthi ngaphandle mandibe ngosobala asilandeli isabatha lamaJuda. Asilitshintshanga isabatha lamaJuda salenza ukuthi libe ngecawa, then salandela ubusabatha bamaJuda. Kuba ubusabatha bamaJuda buchithiwe. Ibheke incwadi yabaseKolose chapter 2. Colossians chapter 2. Asisalandeli umthetho wesabatha lamaJuda. Ufakazela ukuthi alisekho uthona kwincwadi yezenzo. Incwadi yezenzo uchapter 15. Lapho kubuzwa ama-Gentiles asindiswa. Ngoku kukhona umbuzo omileyo. Thina besingamaJuda mos. Kusindiswa ama-Gentiles.
sizothi mabenzeni ama-Gentiles kubuJuda. Yazi impendulo ayivezi next ngendaba yesabatha. Kuthiwa nje mabangatyi igazi lento efileyo. Mabangazi igazi lento efileyo kubalwa I think 3 or 4 things, but isabatha liveli ukuthi mabathobele isabatha lama-Gentiles. Why? Because Colossians 2 verse 16 and 17 ngakho ke makungabikho umuntu onehlulela ngokudla nangokuphuzwayo noba ngemikhosi noma ngokwethwasa kwenyanga noma ngamasabatha. No one should judge you. Verse 17 okuyisithunzi nje saloku obe kuzofika kodwa nankubhathi kodwa okuyikhona khona nguKristu. The reality mayise uyikhona khona. Amen. The substance okuphathekayo bekusisithunzi usibonakalisa ukuthi kukhona ozayo. Isabatha nabe kusisithunzi bazalwane usibonalise ukuthi kukhona ukuphumula abantu bakaThixo bakudingayo. Akuyo incwadi yamaHebrews chapter 4 uverse 9 wakhona uHebrews apho isibonisayo ukuthi kukhona ukuphumula. Amen. Kukhona ukuphumula. Incwadi yamaHebrews chapter 4 verse 9 wakhona uthi ngakho ke likhona isabatha kubantu bakaNkulunkulu. Ngoba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uyaphumula emisebenzini yakhe njengalokho uNkulunkulu aphumula kweyakhe. Ngakho ke masikhuthalele ukungena kulokhu kuphumula ukuze kungawi umuntu ngenxa yokulandela isibonelo sokungalandeli. But ungayiqala even uverse 8 bithi ngokuba uJoshua wayebafikisile endaweni yokuphumula wayengayi kuphinda akhulume ngolunye usuku. Amen. Ngamanye amazwi even uJoshua ekhuluma ngako usuku lokuphumula zange balithola. Bebelindele oluzayo even uJoshua. Ukuphumula bazalwane sikuthola kuJesu Kristu. Amen. Ukuphumula sikuthola kuJesu Kristu. uDatsha yena uqobo uJesu kwincwadi yevangeli athi uyinkosi yesabatha. Amen. Kwincwadi yaMateyu chapter 11 uDatsho athi izani kum nina nonke enisindwayo ndinini ukuphumula. Ngamanye amazwi bazalwane asitshintshanga isabatha lamaJuda salenza ngecawe. Isabatha lamaJuda nemithetho yalo okusisivumelwano sakuqala idlulile. Amen. Sihlangana ngecawe uzodumisa inkosi. Sihlangana ngecawe buya kwincwadi yezenzo. Umpostoli wenzani yena ngalo lolusuku? Wenzani ngalo lolusuku? Izenzo 20 so libele ukuthi sibu 20 ithi kwathi ngosuku lokuqala lweveki sibuthanele ukuba sihlephule isinkwa uPaulo wayeloko eshumela lokho. Amen. Wayeloko eshumela kwincwadi yeKorinthians 1 Corinthians 16:2 siyabona abazalwane behlangene phaya wakudluliswa neminikelo ezoya kubazalwane baseJerusalem. Amen. Siye sayibona incwadi yezenzo chapter 2 babephula isinkwa, they broke bread together. Amen. They broke bread together. Yavela ku1 Corinthians 16:2 babezinikela kwisifundiso sabapostoli kwakubhaptizwa kwamkelwa abantu ebandleni. Ide ithi mayiphela incwadi yaActs chapter 2 ithi kwongeza abantu abangamawaka amathathu 3,000 people. Amen. They gave this into fellowship, breaking of bread, apostles teaching, prayers. Amen. Zonke izinto besizibala sithi ziyenziwe ebandleni yiyo lento yenziwayo ngecawe. Amen. So usuku bazalwane sihlangana ngecawe. Ide ithi mayethetha ngayo uJohn athi lusuku lwenkosi. And uJohn bekumele uyayazi indaba yesabatha. If efuna ukuthetha sabatha bekumele uthi lisabatha. But uJohn uthi ndalisemoyeni kusuku lwenkosi. Incwadi yesikhilelo chapter 1 verse 10. Isambulo Thenulo chapter 1 verse 10. Ibheke uJohn ulibiza njani olusuku? Ulibiza njani olusuku uJohn? Revelations chapter 1 verse 10. Ngikumoya ngosuku lwenkosi. Ngezwa emuva kwami izwi elikhulu kungathi lele cilongo. It was the Lord's day. Amen.
That's why silibandla i-terminology esingaziqhelisa nayo leyo ukuthi lusuku lwenkosi. Lusuku lwenkosi dihlanga nabantu benkosi, didumisa inkosi ngosuku lwenkosi. Besides usuku nje bazalwane, kwenziwani xa uhlangana? Okubaleke ngalo ukuhlangana in fact. Nalo usuku lokuhlangana, but ukubaleke ngalo ukuhlangana, why is it important to gather? Yes, we gather on a Sunday, but why is it even important to gather? Ukuhlangana. Why ndikazityela ama-popcorn, ndihlale ndibukele i-TV online, ndibukele o-TBN, aba bafundisa ukuncola, amen. Why ndingazihlalele ekhaya? Well, okokuqala masibheke ukubaluleka ukuhlangana bazalwane, masiqale sibheke ukuthi umhlangano kancikanga kwindawo. Umhlangano akancikanga kwindawo. Ngamanye amazwi ibandla akulo bandla ngenxa yendawo elihlangana kuyo. Into yokuqala masithetha umhlangano ukuthi umhlangano sizisa ibandla ukuthi lihlangane, asizi nje ebandleni masingabazalwane. I-unbeliever yona ize ebandleni of which ibandla sithi. Mina ndizanga nje ebandleni ndizoba libandla kuba ndilibandla. Ndizohlanganisa ibandla kuba nami ndilibandla. Kukuzohlangana amalungu ebandla. Do you understand bazalwane? It's not indawo. I-terminology nje yokuthi icawe eya akuthethwa ngendawo esihlangana, yindawo apho kuhlangana ibandla. If kusasa sihlangene emthini lena kuhlangene ibandla. Ibalulekile lona because sometimes siye sicingisise kabanzi masibona ama-auditorium sithi yo kusho ukuthi elabandla likanje yindawo yokuhlangana kwebandla. If laba bantu abaku-auditorium abakholwa abasiniswanga, akulilo nebandla lihlangeneyo. Kuhlangene imbuzi kwindawo enhle. It's not the place, it's the people. Ibandla. Bible ayikazi isebenzisa izindawo. Yazi iBhayibheli ukucaphela iNew Testament ayikazi ithethe ukuthi hey babe collect imali for ukuthenga indlu. uPaul wathi sashumayela bambiza bathi hey i-roof Paul inengxaki lapho wona siyakwazi namava ukwenza amatende awuzosiza kwi-roof. They devoted themselves ukuyokhangela ibandla bathi besahamba ngeship beyokhangela indlu ethile ukuthi bayithenge. The only thing esiyibona ngeproperty kwincwadi yezenzo ukuthi ayithengiswa ukuthi abantu badle, amen. Yayithengisa ukuthi ibandla lidle abantu abanezidingo. Ibalulekile loo nto bazalwane. Usiqasi ilungisa ukuthi akuyiyo indawo. Ibheke indlela u1 Corinthians 11 verse 18 athetha ngayo. Ayithetha ngebandla, ngomhlangano webandla. 1 Corinthians 11 verse 18. Sizula silo khona phethe isingisi. Ngimasifunda lapho isingisi. Leon, are you there? Still far. Wasifunde usingisi u1 Corinthians 11 verse 18. Osrifu fitile ukana wayibala kaSuthu. Hobane taba ya ho qala ke hore ha le phuthehela kerekeng ke utlwa hoba diphapang di teng bolong. Aliphuthehela kerekeng. Phuthe uchaza umhlangano. Verse 18, for in the first place, when you come together as a church, Nanso ke singesibe kamnandi. Ayithi when you come together to church. Uyiphinde singesibe kamnandi. for in the first place, when you come together as a church, Mani hlangana as ibandla. Hayi mani zohlangana ebandleni. Kuba xa ningezanga indlu ikhona ibandla lihlangananga. Ibandla lihlangananga. Kumele siyiqonde lo nto ukuthi sonke singamalungu kumzimba kaKristu. Xa sizohlangana sihlangana sibe ezibandla not ukuzoba libandla. Ukuhlangana kwe-pieces ezenza into eyi-1 but not i-building. Amen bazalwane.
So if ungaze siyathemba sozenzeka, but if ungaze kushe lapha baba, kushe Saturday, asukhansela uSunday. So mapha estrategy sihlabelele ukufunda ilizwi, sishumayele ibandla libandla noba izitulo azikho. Amen bazalwane. So ibandla sithi, in fact incwadi ya Timotheo yokuqala isahluko sesithathu iveza ithi ibandla lusapho lukaThixo. It is the family of God, the household of the living God. Ifamily babantu leyo. Amen. Ibheka incwadi ya 1 Peter 2 verse 9 nawe xa ithetha ngathi eze ibandla. 1 Peter 2 verse 9 wakhona uthi, kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi basebukhosini, isizwe esingcwele, abantu abangaba kaNkulunkulu, ukuze nishumayele ngobuhle balowo owanibiza ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Amen. Ithi sisizitina, uKristu is the chief cornerstone. Libandla losithi ibandla. Mebhala umpostoli Paul esithi, I'm writing to the church in Corinth, akathi I'm writing to the building in Corinth. Ubhalela to the saints in Corinth, abakhethwa abaseCorinth. Amen. Mbazalwane, ukuhlangana kubaluleke. Incwadi yamaHebhere chapter 10 ithi ningawuyeki ukuhlanganyela. Ithi njengoba sewumkhuba wabanye, mhlawumbe singayetsho kwixesha le-COVID, le-post COVID, ukuthi ningayeki bazana ukuhlangana. Sesiyabona khona umkhuba wabanye, khona iCovid ebathathileyo isikhukhula. Abantu bebekade besonta every time bekhonze behlangana nabazalwane, kwathi masekufika iCovid yaphela lonke. Kodwa kwelinye icala siyayibonga iCovid because ikwazi nokuhluza. Ikwazi ukuhluza. Bekukhona nomasonto, bekukhona nomaKristu. iCovid ifike yakwazi ukuhluza onomasonto. Abantu bebeya nje bengazani noJesu. Bebengazwani, bebengathanda abazalwane, bebengathanda ilizwi, bebengathanda ivangeli, bebengathanda inkosi uqobo, bebengathanda next, but bebeya ngenxa yokuthi kuyayiwa. Amen. Yazi into engayihluza ibandla, ukuhlukunyezwa, persecution. Ukuhlukunyezwa, uhloriswa kabaka la Kristu. Ingasheshe kubonakala ubani abakholwayo uJesu la. Baninzi sikhona sihlangene, but mangabe uqale kuthiwe kuzohlukunyezwa abantu abakholwayo uJesu, ngakho nabathi amina bebendibemile nje ukuzivakasha. Akho nabangandifakaza nami mfundisi Thetha, ndiyimember mina, ndiyimember Thetha mfundisi. Yini ndike ndayenza mina ndiyimember. Yasiza kayi-1 kola suku. Amen. Ingasiza ukuthi kubonakala ukuthi bobani laba abathembe uJesu. Amen. So umhlangano wazana ubalulekile. Incwadi yamaHebrew iyasiyalela ngomyalelo secommand, do not neglect ukuhlangana. NgesiZulu ifunda kanje, Hebrews chapter 10 verse 25. Ithi singakuyeki. Mayithi singakuyeki ichaza ukuthi into bebeqhubeka beyenza. Ayithi mabayiqale, ithi mabaqhubeke nayo. Singakuyeki. Chapter 10 verse 25. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengoba kungumkhuba wabanye. Amen. Ngabe khona apha phakathi sewumkhuba wakho ukuthi uyonqena uye ecaweni. Uyonqena ukuyodumisa inkosi. Uyathalalisa ukuyodumisa inkosi. You are looking for any excuse engakwenza ukuthi ungayi uyohlangana. Uthi incwadi yeHebrews ungakuyeki ukuhlanganyela. Ngabakhona abanye bethu esebethanda isport, makudlala iteam ezithile awuyohlanganyela. Ithi incwadi yeHebrews ungakuyeki ukuhlanganyela. Ngabe khona phakathi kwethu osowusazi ukuthi every month wena mawuvakashele bobani bakuvakashela ngeSunday, therefore sakwazi ngesontweni. Ithi incwadi yeHebrews ungakuyeki ukuhlanganyela. Kumele sometimes ukwazi ukucela nabangani bakho abathanda ukuza Sunday uthi hayi ningandilinda nonithola mandibuye mina ndicowe ecaweni ngeSunday. Abantwana bethu nibafundisani ithi incwadi yeHebrews bangayi ukuhlanganyela. Umshiya njani Ndumiso Bhengu endlini kodwa uze ebandleni. Singayi ukuhlanganyela. Amen. Sizobangaza insindiso kaJesu.
Masihlangene bazalwane sizobhongoza sophakamisa insindiso kaJesu but also sizodumisa yena uqobo uJesu. Sizohlangana ukudumisa uJesu. Sizohlangana ukwakhana. Mutual edification, ukwakhana. Uzohlangana bazalwane kumele iphele indlela yokucinga nje ukuthi ndiyotholani namhlanje kodwa kube kuvuka ingcingo yokuthi ndiyozinikela ukukhonza abanye abazalwane. Kube khona umbuzo ukuthi ndingenzani ukunceda abazalwane. Ngumzalwane ohlukileyo leyo one-mentality enjalo ethi ndiyosiza ukuthi sakhane ezabazalwane. Umzimba kaKristu kumele uyakhana. Incwadi yabase-Efese chapter 4 ivela ngokusobala. Incwadi ethi even ubuholi buphiwe nguKristu bebandla ukuthi ubuholi bakhe abazalwane ukuthi benze umsebenzi weministry. Incwadi ya-Ephesians chapter 4 ithi nguyena futhi verse 11 nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabefundisi ukuze kwenze njani verse 12 ukuze bahlomisele abangcwele umsebenzi wokukhonza. Umsebenzi wokukhonza wenziwa ngabangcwele, abaholi bawahlomisa. Amen. Umsebenzi wenziwa nguwe mina ndiyakuhlomisa ngevangeli ukuthi besintshiseke enhlizweni yakho kodwa ukuze wenze umsebenzi. Ukuhlomisa ukuhlakani ngewisdom yelizwi ukuze uqonde ukuthi wenza njani umsebenzi. But umsebenzi wenziwa ngabangcwele. It's not i-drive through ibandla. Awufika ufake i-order. Awuthi nokungena ngaphakathi ufaka nje i-order, iphume i-order yakho uphume uziyele ekhaya. Akulo bandla likaThixo le. Ibandla kulapho wena ulilungu lalo nawe uzokwakhana uzokwenza umsebenzi weministry. Amen. Masithi umsebenzi weministry asichazi nje ukushumayela. Siyazi lamagama asetshenziswe nje for ukushumayela. Umsebenzi weministry amthanda ukupha abantu into etyiwayo. Umsebenzi weministry ukuqoqa isihlalo. Umsebenzi weministry ukwenza into ezokwenza ukuthi abanye abazalwane ibe lula impilo yabo. Yasevini. Ukuze bahlomisele verse 13 size sifinyelele sonke. Asifuna ukushiya umuntu silibandla. Asifuna ube khona obuthakathaka. Ayifani lento nasesikolweni apho uzophushwa ezutitshala ukuthi gqibisela phansi mshiye oshaya umntwana. Uslow mshiye gqibisela phansi Mr. P. Hayi ebandleni ithi sonke ukuze sofinyelela. Sifinyelela kuntoni sonke ebandleni? Ekwazini. Sonke sifinyelele ebunyeni number 1 bokholo, unity of faith. Akekho salayo kwinkolo, kumaqiniso evangeli. Akekho kumele siyamsiyela asilelele engazi kodwa ngumzalwane. Siyamlanda nayo, sicula ngazo ezinto, sihlabelela ngazo, kushumelwa ngazo. Even inhloko zethu bekumele ziyakhana. Bekungamele ukuthi ubona ubuthatha bomzalwane wakho ubuyeke ube njalo. No, sonke, isho njalo. Ukuze singabi, osolo verse 13, nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo. Eqaphela mathetha maturity, ifaka to the knowledge, growing in the knowledge of the Son of God. In other words, sikhuthazana ngoJesu. Sithi bendifunda pha ukuthi uJesu ngumalusi, uke wayicinga nale ndaba. Kuba wena ubuka njengemvu efuna ukulahleka kanti uJesu ngumalusi. Omnyaka Thobi sithi wena engathi oyithobela inkosi ukwayibona na uthi inkosi iyinkosi. He is a king. He's not just a friend or a servant. He's also a king. He gives laws and expects obedience. Ubuthakathaka uthi ukwayibona na ukuthi uJesu is a friend. Ukwayifunda le ndaba uthi no longer calls us servants kodwa sibiza as friend. Sikhula ekwazini indodana. Immaturity kukwazi indodana. Bazalwana ngeke ayikho immaturity kwindlela yobuKristu kodwa ungazi uKristu. Sibhidanisa ukuthi umuntu uma legalistic kukhona into azenzayo sithi hayi this is mature. Musofika phakathi inhliziyo ibolile imnyama empty. Umuntu okhula ekwazini uJesu, this is the one who's maturing.
ebudodaneni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu bokuphelele bukaKristu, ukuze singabi sisaba yizingane, siphonswa le nale ngamagagasi, sipheshulwa noma yimuphi umoya wemfundiso ngokukhohlisa kwabantu nangobuqili obunamacebo adukisayo. Who should help believers ukuthi bangadukiswa yi-false teaching? Believers. Ayidingi nami enye, kumele niyagudluzana nina ukuthi utheni uphulaphula lo tata uyadukisa mos. Utheni umamela uChris oyakhiloma awumva lo tata ukuthi akathethi ngoYesu. Kumele ivela kuthi kwincoko singabazalwane. Ithi singadukisi, singabe latha makuvele lo siyamlandela. Kepha sithi sibambelele eqinisweni ngothando. Amen. Truth and love. Ibandla ku1 Timothy 3 uverse 15 ithi uyinsika ibandla nesisekelo seqiniso. Uverse 16 uyasixela ukuthi lepho iqiniso 1 Timothy 3 liqiniso levangeli. Ibandla kumele liphakamise kanje noba mna ngikasithela kodwa nje kuvela iqiniso. Amen. If bekuthi iqiniso ile Paul le ibandla lenze kanje. Umuntu befika ubona nje iqiniso. Amen. Akaboni nje uathi nothing. Uathi uright meveza iqiniso. Akaboni nje uzri ukuthi hey unjanjani. Uzri uright if impilo yakhe iveza iqiniso. Liphakamisa iqiniso, lisekela iqiniso ibandla. Manje if iqiniso uqobo alukho, sisho njalo ukuthi libandla. Sihlanganela ukuzophakamisa iqiniso. Yangimangaza ukuthi ngakhona umzalwane ukuhamba ebandleni ngenxa yeqiniso. Ubuzokwenzani kanti? Ubuze wena na ubuzohlanganyela njengoMoses kwi-Old Testament umzekelo apho ebambile sekhathala. WaMoses oAaron nisakhumbula but sokuthi uMoses ephakamisile umnxuse ekhathala bazomsiza ukuphakamisa sonke lapha sizobamba kanje iqiniso. Each one is responsible ukulibamba kanje iqiniso. Iqiniso kuyonto nje kabrother athi iqiniso into yethu sonke. Ugogo emdala kumele naye athi iqiniso lithi. Umntwana osanda esikhule emncane kumele athi iqiniso lithi. Because iqiniso siphethe. Asidinga ecollege nale phambi kwethu iqiniso. Ithi kepha sithi sibambelele eqinisweni. Singalidedeli iqiniso. Ibandla masihlangene abazalwane sokhuthazana ngeqiniso. Kodwa nangothando. Amen. These are the two things ibandla nebandla kumele livame kuzo. Malivame kweqiniso. Kodwa malivame kuthando. Ingozi ibandla lithi livamile uqiniso but lomile alinabathando. Uyafika kulo awubuliswa nokubuliswa. Ujonga ngendlela ethile. Uyacalucalulwa. Kunamaqela kwelo bandla. Akangeneki lo maqela. So uyazazi lezo group kwelo bandla. Uyazazi ukuthi uba machine meme no Leon abangeneki. Every Sunday bazimela bodwa. Where is the love? Ingozi nebandla lithi siyabathanda abantu. We are a family church. We are hospitable. Kodwa mose umamela kushunyelwa weqiniso. Ibandla lapha sizinikela ukuthi sibambelele eqinisweni ngothando sikhule ngakho konke kuKristu oyinhloko okunguye umzimba wonke ohlanganisiwe ubambene ngokwelekelana kwamalungu onke. Ngokwelekelana kwani kwamalungu onke. Your weakness affects the church. Your absence affects the church. Ukutsalela emva kuchaphazela ibandla lonke. Ukusilalela kwakho kuchaphazela ibandla lonke. Sonke siyadingana. I need the church. I need the church. I cannot survive without the church. Ibandla lidinga umfundisi kuphela, ibandla liyadingana. Wonke amalungu asebenzisana. Ngokusebenza okulungiselelwe yilelo nalelo lungu ukuba kukhuliswe umzimba ube isakhiwe othandweni. Amen. We are here to build the church because we are the church.
yenza isitena kum khona isitena esisale kum sifake mhlambe nomona okunesitena sokweneliseka lapho sifake nisize ukwenza so sitena oyiroof yokuhlakana nabuhlakana idecisions zami enzenzayo hayi aze disize ngibonise wisdom yelizwe Dihlula ukuzibamba I lack self control I'm lacking nika istena se self control iba accountable kum ndibuza uthi njani ndibuza ukuthi nenze njani ndikhulekise build me up ekugqibeleni mhlambe ezibalulekileyo nje just eziphathekayo practicals esingazicabanga masicabanga ngalo suku lwa Sunday into ebalulekileyo practical bazalwane masilaleni early Saturday sometimes abantu balala ngenxa ye-fatigue most of the time fatigue ukukhathala komzimba manje nibona nami nilele lapha niyadoza abanisi niyagola niyadoza abaninzi bayabadoza ngathi ukubhekile ame kanje abantu basobheka ilihlo gone amen abanye bethu silaliswa nje ukuthi sikhathele akuna demoni akuna ntoni kumzimba ukhathele rest early Saturday uSunday manga kwethusi mangafika as an accident isonta nje check calendar isonta isonta Sunday must not be a shock it happens every week why are you shocked about it I can tell you now, if you are still alive next week, after Saturday will come Sunday. Yes. It doesn't change every week. Sometimes to Saturday will land on Monday. Saturday will land on Wednesday. It's always Sunday after Saturday. Yeah. Don't be shocked by it. Learn from it. Lala rest. Abanye kumele uphathe namanzi. Yeah. Phatha namanzi. Nofika Sunday. Abanye bethu ikhulekele Sunday day before. Umuntu oyilindeleyo, umuntu oyifisayo, ikhulekele Sunday day before. Abanye bethu kumele sayine day before, kube kusena sivuke ekuseni. Ayina day before. Lungisa izinto day before, uvuke songena. Awuthi even say abanye bethu, hlamba day before usule ekuseni. Usule ekuseni uhambe esontweni. Geza full day before, ekuseni usule. Especially abantwana. Abantwana uzomhlamba mhlambe day before. Okay man, mase soze msule ekuseni kuye esontweni. Amen. Ukuze sonke sifike kahle. Amen. Sifike kahle sizokhonza inkosi. Mayibe into eplanelwayo indaba yeSunday. Amen. Amen. Divala. Ngokuthi wakhona indoda abaninzi benu abayaziyo. So ibiza uMr A kodwa beniyalazi igama layo. Le ndoda le ibike yaqala ngenkinga. Inkinga yabe lula le ndoda. Lithi mayiphuma endlini kuyo, mayibona omakhelwane bayo abangakholwayo. Ibona bahlala amadaba story. Omi makhelwane uqhuba iRange Rover. Omi makhelwane uqhuba iMercedes Benz. Abakholwa laba. Yona iyakholwa. Mayibuye endlini yona izobheka ithi endiqhuba iBantam. Qhuba iBantam elifanele latata machine. Mayifika endlini ihlala yona ku2 room. Mayifika ibheka impahla zayo, omakhelwane bagqoka Louis Vuitton, o-D&G, Dolce & Gabbana, amen. Yamundla le ndoda. Kodwa uThixo musu bendithi mina uyabathanda musabantu abalungileyo. Ithi kodwa inzima le nto. Ithe seyifuna ukuyiyeka indaba yenkolo. Ayihleli yodwa evekini ifuna ukuyiyeka indaba yenkolo. Yathi ngeSunday mayiye ecaweni. Njengoba iqhele kuya. Yathi mayiye ecaweni ngolo xesha yafika uvule ilizwi lalithetha ngesiphelo lisabo laba bantu. Ilizwi lafika lamfundisa ukuthi akho umuntu ongcwatywa neRange Rover. Ilizwi lamfundisa ukuthi nechibi elomlilo abayolahlela kulo. Ilizwi lamfundisa ukuthi laba bantu basalinde ulaka lwaNkulunkulu. Le ndoda maseyibona isiphelo ithi hayibo. Yabona baye oyena umuntu abusisiweyo lapha nje. Kuba wena Thixo soloku unami uyandichula ngesandla uyandibonisa iqiniso uzondamkela xa ndifayo
inene yazibuza nothi hayibo eyona muntu asikelele ndim ndinantoni na ezulwini ngaphandle kwakho Thixo akho nto ndiyinqwenelayo ehlabathini lonke ngaphandle kwakho inhliziyo nenyama yami zingafadalala kodwa wena Thixo ulithemba lami ukuphila kwami futhi usisabelo sami yathi le ndoda kuhle kum ukuthi ndibe kufutshane noThixo ndenze uThixo uNkulunkulu ukuthi abe sisiphephelo sami all because wayecaweni ku-Asaph Psalm 73 that should be the experience of us masiyesontweni kweya department yiyo le bekumele sayithola ungamele uphuma udakumbile uhamba udakumbile uze ungenathemba uhamba ungenathemba uze ufuna ukuthatha ipilisi so uhamba so uyofuna ukuyothatha intaba akulo bandlelo uze uxakekile uphuma uxakekile bekumele njengopastor Michael eshilo you live it kuThixo siphume imithwalo yethu isukile amen njengoba isithi ingoma sidensifa pano imboni wena dudu ya dilita ethusi sidensifa pano imboni wena dudu ya dilita sezithunywe ezininzi mahlo aka adudubuluha dudu yadibithaka ihlosithwe umthwalo wezono zethu susiwe that should happen on Sunday imithwalo kumele yathulwa inkosi kubazalwane bayo asiqhubekeni baba siyabonga izwi lakho sokucela Thixo Nkosi ithathele phezulu indaba yokuhlangana sithathe Thixo Nkosi ezigugu as privilege as umunyetla ebesingawudeserve kodwa othengwe ngegazi lakho sesithokozela nokuzohlangana nabantu abasekhaya odade wethu nabafowethu kube intokozo kuthi siyacela usisebenzise Thixo Nkosi Sunday ukusitshintsha nokusikhulisa nokusiqinisa egameni lomfelo wethu Yesu Kristu amen